Medal Louraktrabasu Sushila Chanaba Thabak ama Piragani Chief Minister India ge nupi hockey team da saruk yaribe Manipur da gi hockey sanaroi Pukhrambam Sushila chanu amade India gi hockey team gi sanaroi sing manager amadi chief coach khudingmakpu Manipur gi chief minister N Birena thagat pa phongdokhibaga loinana Sushila Olympic da medal Louraktrabasu Manipur gi sport department ta Chanaba post semlaga thabak hablaga ni haina CM na ngasi Delhi dage Imphal da hek thunglabaga Sushila da video call tawduna thagat wahi phongdokhrei CM na hai haujikti Manipur da su hockey gi popularity asi hengat lei India gi hockey association da afawba Manipur dage Gyanendra na president oirabanina district khuding da hockey gi team puthongna bahonare district khuding da field thamna bahonare masida sunatana laikai da field macha macha semgat laga pungning thogat pasu mathau tai Chief Minister na Sushila gi apamba phongdoknaba hangba matamda Sushila na Manipur gi haurakliba hockey sanaba pamjaba sing mateng panghaningbagi wakhalon phongdokhe Sushila hana railway da ticket collector gi lamda thabak tawramba dusu tawkhallaga Manipur gi sports department da Chanaba post semlaga thabak piduna Manipur gi haurakliba sanaroi sing akhanana hockey bu thawa yaujaba sing da takpi tambiba yanaba thawrangsu paikhalagani haina CM na phongdokhe Cash reward oina lupa lakh kun manga su piragani haina phongdokhibaga loinana mahangna Manipur yorokpada oknabagi thorangsu pangthoklagani haina CM na paudamkhe ningsingba yai India ge nupa hockey team na Olympic da bronze lauroktuna India gi puwari da anauba laimai hangkhraba matung India ge nupi gi team su medal amadi soidana laurokani haina panarambane adubu ngasi ayuk sanakhiba match da Britain gi makhutta 3-3 da India maithiduna 3 subada lehobane Adumakpu India ge nupi team na Olympic yauduna yauba ngamba simak India gi oina chauthoksaningai ne Saikho Mirabai chanu okhrei PM Modi na US ta train tawbada chauna mateng pibikhe Mirabai Tokyo Olympic ta silver medal laurakhrabe weightlifter Saikho Mirabai chanu ngasi red cell division na laimakhong military station da harauta yamna oktuna ikai khumna utkrei loinana Indian Army gi maikai dagisu Mirabai bu matung lakadaba singda hena mai pakpa oirasanu haina phongdokhe amarom da US ta train tawna bahonabada laibak asigi prime minister Narendra Modi na yamna chauna mateng pangkhi haina Saikho Mirabai chanuna ANI da phongdokhrei mahakna hai soktuna leiringai da Olympic saruk yaba ngamnaba PM na mateng pangduna lakhi haina Modi bu thagat pa phongdokhe miyam gi mateng yauduna lainga khaktana covid laichat laksin bangamloi rajo Laingak na fanakan na honarabasu miyam gi mateng yauduna COVID laichat laksin bangamloi haina Directorate of Health Services ki Director Dr. K. Rajo na phongdokhrei ngasi lamphel da laiba Indian Medical Association gi auditorium da pangthokpa paugi mifam amada miyam laichat asi laksin na ba SOP sing ningthi na ngakpi yu face mask uppa kaubiganu masi ningthi na ngak na chatlabade laingak na honariba mayam ase soidana mai pakane haujik Laira khulakta mi khara punsilaga yu thakpa kwa chasilaga mahi othokpa punna chaksa haijana ba kaya asi tawbidana ba appeal tawraduna haujik nongmada positive oiba case dagi recovery gi masingna henduna chatlaga leire laichat asi thingna ba laingak na chapcha ba thabak lokhatle haujik phawbagi oina oxygen oirabasu financial oirabasu manpower oirabasu awatpa mata leite haina sumhak na makhata na phongdokhe Laumi Singh na agriculture minister thagalakle Laumi Sinmi Singh hargi awaba sing khanbiraga Manipur lengak na awaba leihandana ba laikai da Laumi Singh da ahongbo malda har phanganbibagi damakta Manipur gi lengak amade agriculture minister thagalakle Maharashtra mongyamba multi-purpose livestock cum agricultural and social forestry cooperation society limited ki cherola man hai ngasi society asigi head office ta mifam ama pangthoktuna Laumi Sinmi Singh gi awaba yengduna district singh gi laikai singda Society na COVID-19 na wanaraba Laumi Sinmi Singh damakta khanduna Agriculture Minister amadi CM da iba che piduna urea har phanghanabagi damakta honakhe Bishnupur Police na miyoy ama lupa lakh 13 gi number 4 ka kona na phare Bishnupur district ki manung channa Kumbilai Sandong area da aina yadaba mawong do drug karbar tawba miyoy khara chathok chasin tawre haibagi pau phangbadage Bishnupur district police ki SP Hobson Sapamgi lamjing makhada tha asigi mari gi nungthel pung ahunga minute 15 taba matamda Kumbi police station gi team amana frisking checking gi thabak chathaba matamda number yaudaba angauba machu gi Datsun go car tongduna lakpa miyoy amadagi number 4 gram chahumga
कोनना फारे हाइरे बिष्णुपुर पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंग इनदे नंबर 4 का कोनना फारबा मियोय अदुदे एम दे बासिरुद्दीन एलाइस नहा चाही निफु माथोय अपोकबा लैखिद्रबा राहिमुद्दीन कौवे क्वाक्ता वार्ड नंबर 3 दगेने कार अदुद चेक तौबा मतमदा कार अदुगे ओय थंगबगे सरुक के फुट मैट मखादा तोंगान तोंगानबा सापोन कैप कुनमंगा दा हापलगा पुरंबा नंबर 4 ग्राम चहुम फंगबा ngamkhi लोइना नमियो यसिदगे Redmi Note 9 मोबाइल फोन अमा सिम कार्ड अने फागतपा ngamle फारबा नंबर 4 Datsun Go कार मोबाइल फोन सिम कार्ड न चिंगबा पोलम सिंह पुमनमक कुंबी पुलिस स्टेशन दा खुसिनखरे लोइना पुलिस स्टेशन असिना केस अमा रजिस्टर तौदुना मखा ताना थिजिन हुमजिनबगे थबक चथब हौखरे हाइदे मोरे ब्लॉक की ओइना चादा हुमबुद्रा मंगा कोविड वैक्सीन कापथोकपा ngamle SDO ngasi मोरे वार्ड नंबर 3 प्रेमनगर लेकाइदा लेबा मानदबता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तेंगनौपल की मिजेंग मखादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोविड वैक्सीनेशन टीम ना कोविड वैक्सीन चादा हुमबुद्रा मंगा कापथोकपा ngamle हाइना SDO मोरे गे थौपुरीबा आई दिनेश कुमार ना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर एन बीरेना अचौबा थौदांग लौदुना LLI गे पम हाउस अहुम की इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर अमदी पम सिंह अनौबा सिननबा थबक पाइखटपा हौरे नागा इशू अथुबदा वारोसिन पुरकपा ngamlagani थाजै मणिपुर स्टेट असेंबली मिखल लोइबगा मणिपुर की नागा ताबा लमसिंगदा मायोकनरिबा खुदोंचादबसिंग वारोसिन पुरकलगनी हाइबगी थाजबा लै नागा इशू अथुबदा वारोसिन पुरकलगनी हाइना CM बीरेना फोंदोखरे ANI दा पीबा इंटरव्यू अमदा CM ना मखा ताना हाई मणिपुर युमथंगनरिबा स्टेट असिना आयतपा पीदुना लाकपनी हंदक्तसु नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजाक मुइबा फैक्शन ना मणिपुर की नागा ताबा लमसिंगदा शट डाउन तौखिबने IM की मतंगदा यामना अरुबा इशूनी अमदे युमथंगनरिबा लैवाकसिंगदा अकाइबा पीदना इंगना चिंगना वारोसिन पुरकनबगीदमक अखोय थौनिमिनसे CM ना फोंदोखिबदा अखोय खुदिंगमकना वारोसिन पुरकपा पामे हौजिकसु IM अमदे सेंटर अनिगे मरक्ता वारी सानरे मसिना मिखलदा अकाइबा पीरोय मखोयगे वारोल सिंगना युमथंगनरिबा स्टेट सिंगदा अकाइबा पीरोय हाइना थाजै अयहाकना PM होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर अमदी फाइनेंस मिनिस्टर उनदुना स्टेट असिगी लैरिबा इशू सिंग खंगलमलै स्टेट असिदा रेलवे गे इशू लै प्रोजेक्ट असे कोविड-19 मरम ओइरगा थबक थौरम थेंगथदुना लैरै इम्फाल दा सागलिबा मेन बिल्डिंग मिखल ममांगदा लोइशनगने हाइना फोंदोखरबने असिदा सुनतना घर घर जल स्कीम गिदमक अहेनबा सेनफम खरा मथौ ताइ हाइना सु फोंदोखे CM ना हाई BJP ना मणिपुर दा लैंगाक पाइत्रिङैदा मणिपुर असि इशू कया मायोकनरमे इंसर्जेंसी की इशू शट डाउन बन ब्लॉकेट कया लैरमे अदुबु हौजिकते CMO सिंह अमदे सेंटर गे मतेंगा लोइनना इशू खुदिंगमक कोकलक लै असम अमदि मिजोरामगा लैनरिबा बॉर्डर इशू की मतंगदा पल्लदुना CM ना हाई थोगलिबा खुदिंगमक असि पाउ फाउदोकनदबदगिने स्टेट अनि असिगे इशूना अतोपा स्टेटता सोखलोइ खल्ले लैरिबा खुदिंगमक असि अखोय खुदिंगमक किने मणिपुर दा हौजिक ओरिबा कोविड की मतंगदा पल्लदुना एन बीरेना हाई ऑक्सीजन वाटपदगी लैखिदबा अमता याउदे युमथंगनरिबा स्टेट असमना ऑक्सीजन सप्लाई तौबीदुना मतेंग यामना फजना पांखे हौजिकती मणिपुर सु मसिगे ऑक्सीजन पुथोकचरे कोविड लैनाना मरम ओइरगा सीबदे लै अदुबु मदु कोमोर्बिडिटी ना मरु ओइबा मरमने स्टेट असिदा पॉजिटिव केस हेंगलकपना सेंटर ना वैक्सीन हेना थाबिरंगनबसु फोंदोखे मिजोराम की हॉकी सानरोय लानरेम सियामीदा चानबा थबक अमदे लुपा लाख कुन केस अवार्ड पीरगनी हाइना लाउथोखरे इंडिया की नुपी हॉकी टीम असिदा मिजोराम दगे सरुक याखिबा हॉकी सानरोय लालरेम सियामईगी ओइनदी मिजोराम गवर्नमेंट ना लुपा लाख कुन की केस अवार्ड पीरगनी हाइना ngasi मिजोराम लैंगाकना लाउथोखरे मदुदा नतना मसागे सिनफमगा चानबा गवर्नमेंट की थबक अमा पीबदा नतना सानरोय असिगी होम टाउन दा युम साफम लम अमसु पीरगनी हाइरे मसीदा नतना मिजोराम लैंगाकना टोक्यो ओलंपिक 2020 दा सरुक यारुबा सानरोय सिंगदा लुपा लाख कुन मंगागे केस इंसेंटिव अवार्डसु सानरोय लालरेम सियामी दा पीरगनी हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरे।